Ojibia TV. Ubeje wo ho. Daya tempo de na kama ya ne tempo. Ya tempo tempo. Daya tempo de na kama ya ne tempo. Ujuma ujume na jajawa. Yawoh akama ya ne tempo. Ya tempo tempo. Daya tempo de na kama ya ya tempo tempo. Ya tempo de na kama ya ne tempo. Ya tempo tempo. Ya tempo de na kama ya ne tempo. Se ujuma jinana ya jawa. Se akama ya ne tempo. Ya tempo tempo na. Ya tempo de akama ya ne tempo. Ya tempo tempo. Ya tempo de akama. Oh ya Yakoh. Oh Yakoh. Ameyena ameyewaya dana ameyena beda wase ye ameyena ameyewaya ameyena beda wase Onyankopona Onyankopon amenena ameyewaya ameyena beda wase amenena ameyewaya ameyena beda wase amenena ameyewaya beda wase amenena ameyewaya beda wase Onyankopona Onyankopona Onyankopon amenena ameyewaya beda wase ye amenena ameyewaya beda wase amenena ameyewaya beda wase amenena ameyewaya beda wase Onyankopona Onyankopona amenena ameyewaya beda wase ye ameyewaya beda wase ameyewaya beda wase ye amenena ameyewaya beda wase Baba kebusia kebusia
busia. Our Father, busia. Macam apa berarti naik yang sorry yang nama Rasul. Sorry yang nama Rasul. Yang jauh bang. Macam shower namanya shower. Ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, ya Elijah, Elijah, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, ya Elijah, Elijah, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, Rasi, ya Elijah, Elijah, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, Rasi, ya Elijah, Elijah, ya Rasi, la la nawabe, la nawabe, nawabe, ya Elijah, Elijah, la nawabe. La nawabe, nawabe ya Elijah, Elijah, la nawabe, nawabe ya Elijah, Elijah, la nawabe ya Rasi, ya Rasi, Rasi ya Elijah, Elijah, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, Rasi, ya Elijah, Elijah, ya Rasi, la nawabe, nawabe ya Elijah, Elijah, la nawabe, nawabe ya Elijah, Elijah, la nawabe. Nawabe ya Elijah, Elijah, ya Rasi, ya Rasi, Rasi ya Elijah, Elijah, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, Rasi ya Elijah, Elijah, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi, Rasi ya Elijah, Elijah, ya Rasi, la nawabe, nawabe ya Elijah, Elijah, la nawabe, nawabe ya Elijah, Elijah, la nawabe. La nawabe ya Elijah, Elijah, la nawabe. Enete mese waba la nawabe ya Elijah, Elijah, la nawabe. Enete mese waba la nawabe ya Elijah,
Elijah, Nanawa, Enesewa, Nawape, Elijah, Nanawa. Amen. Yo. Nyame no Somafo Yawoh. Ono na okasa ma akoma so toye. Aye tsaro. Say Nyame Somafo Yawoh nende. Di oyo wo so. Idi oyo wo ase. Idi hyeya sini yinarama. Idi Nyame no Somafo Yawoh. Although I say, what how today? One minute today, what can I do today? Father, brother, Nyame no Somafo Yawoh. Now, Papa, the Ifodo. Amen. Amen. Oh, do yeah, can say what.
Nyame no Somafo Yawoh. Ewuramu ewurade nyansa ni pitasi Nyame no Somafo Yawoh. Adefo crown. Papa. Kasa. Na wumma ya so na yente. Kaso. Okunini kaso. Osabarime kaso. Kaso. Ya so. Yereksimu. Adam koyene kaso. Okunini kaso. Ilobarime kaso. Kaso. Yawoh Nyame no Somafo Yawoh. Ya so. Yereksimu. Adam koyene kaso. Amani yina montati, aboti yina montati, na wote yina nurai kasa, na mwentelo. Awo mesale. Ya so. Yereksimu. Adam koyene kaso. Ameni yina montati, na wote yina montati, na wote yina nurai kasa, na mwentelo. Awo Nyame no Somafo Yawoh. Ya so. Yereksimu. Adam koyene kaso. Rabbina bana beras, Rabbina bana beras, Ambena kasat, Ambena
Somafo Ye namanya Komsha Washafane Yinara Be Mamaya Yeso Yata Wasandewo Jaja Japofo Gina Ote Hasanubi Somafo no Ye namanya Komsha Washafane Yinara Be Mamaya Jaja Bofoduna Wante Hasenubi Ejete Foganya Abuno Hanamba Leje Mama Let's
Rabbi yakase. Rabbi yakase. Israel for mission. Arab for so mission. Abosin Rabbi. Anam ne humbo bro akama bi wentinti. Mafa mo. Dama o mankana. Rabbi yakase. Rabbi yakase. Yo, the memory of Mariah that's that I say Yadama Otumfu Yankopan. You wanna on your met in a year or he and it's in a year, Bessidam Pempensi. As a name, Yamianas da. You the memory of Ɔkrɔnkrɔnyi, Nyame Somafo Yawoh Waba. The Apostle Rabbi as a shaman of Abraham or the Abraham. The Maminam Papanum and Yanam Radofo, the memory who can Ebeji Akumemu. Yet Akumebo from Yasra Rabbi Apostle and the Omayans Yase Akuma. Then some other way at the Batase, Rabbi Yakase. Dansan or Ɔkrɔnkrɔnyi, Nyame Somafo Yawoh. Obermenum do Wakasa, the Sladamado Shri, who Fona, Master Dumano. And also, what to baby ye, our flower, Boko, now son. You could say, we are not that last. Officers of Menum do Gina, Nassau Cassa, the Sre, Yansakasa, when Jenchen Bibiara. The Jimmy, Lamoyama Bayaja, Madame Massi. Rabbi Yakase. Amen. Amen. Asomdwe nkam. Amen. Na sika senka na bosu yakopɔ na wasometum kase abɔman mu da abɛde na ɔman na ɔyɛ nyamso man. Anam ɛmo bɔre kasa awama ɔman ti na wapɔ ntisi ahoba. Abosu yakopɔ nse na ne no kɔsi gya ade na adotum ho ma amram ga wasam nse amen hallelujah. Béni soit l'Éternel des armées qui a envoyé son pouvoir sur cette terre pour transformer sa nation en une nation religieuse. L'Éternel est digne et il est agréable. Que son nom soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. Badai ayi yamuso ma ne chasini. Ome ya yamuso ma oni ome ya ipa wona bomko osun Nyame ko a wodi kolo oncheche ko. Mama Zena 19:24. Amen. Isaiah chapter 19, verse 24 to 25. Then Israel could come Israel. Or he Assyria who was in Elasa. I show us as a Philippine who said there. Don't you as a shower. Then Israel can be in Israel. And the son of Assyria. The later was Israel. About you could point your man by Sassavo. I said no way, Emma. Na ame ba se the other son beginum na ada same na wowum ansana oya ahema mako rachi semoda amana Israel zi no yi Assyria edem so Moses the awesome na woman ma the be Israel she also ko she Muhammad emission Africa the awesome na woman ma the be Maka dabe mi afi na de Ghana ko so woro afi na ko no sum edu Ghana ha na dama ya kupɔ no so edugan ha bia maka afsada yipa se bela ore twim na ya kupɔ no so mu sanda iyo kote na osna opiri ya kupɔ na hema no ho asimoda iboboko. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous explique disant que lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, c'est lorsque le peuple de cette nation avec une même foi et avec l'union, adore le même monothéiste Dieu. Et il nous dit, raison pour laquelle l'Éternel a eu à choisir 3 nations, donc il a envoyé sa religion. Et ces 3 nations sont, il y a l'Israël, il y a Syrie et il y a la Syrie. Tout le monde connaît l'Israël actuel. Mais son éminence nous dit, lorsqu'on parle de Syrie, ce n'est rien d'autre que la terre dont les Arabes occupent, l'Arabie Saoudite. Et lorsqu'on parle de la Syrie, c'est la terre dont les Akaïs sont. Et il nous dit alors l'Éternel choisit Israël, Syrie qui est l'Arabie Saoudite et aussi la Syrie qui est le Ghana. Il nous dit que l'Éternel envoya Moïse au niveau de l'Israël. Il envoyait la religion de l'Éternel avec les Écritures. Et ainsi il envoyait le prophète Mahomet au niveau de l'Arabie Saoudite, là où il envoyait aussi la religion de l'Éternel qui est
qui veut avoir le royaume des cieux se mettent durant les croix et ils se mettent dans cette religion de l'Éternel qui est arrivée. Alors, si tu veux la paix, tu veux avoir le salut, mets-toi dans la religion de l'Éternel dont son nom est Assombui Ntombotsu et tu auras le royaume des cieux et le salut. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo is the one giving the teaching to us today, and began by saying that great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. And so he explained that due to his greatest mercies he has for the nation, that is fulfill his others promise, and that the Most High God is righteous and his ways are unchangeable. God, the creator of all things, shall be done as the word says. Amen. Hallelujah. He said. Again, he continued to say that for the nation to turn to become God-worshipping nation, he said this is a nation that all its inhabitants will come together. They worship one God. Their principle of worshiping God is one. Their way of life is one. And this is a nation we call God-worshipping nation. Allowing the scripture to be read to us in Isaiah chapter 19, verse number 24, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explained that the scripture mentioned three nations, which is Israel, Mizraim, and then Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the Most High God have appointed three nations for himself, just like Noah's ark, and that is putting religion into these three nations. And the religion is placing in the three nations are the religion through whom humanity must enter before they attain salvation on the day of judgment. So the three nations mentioned, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explained that this nation today are referred to as Israel, Saudi Arabia, and then Ghana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the fact that the Most High God have said that he's sending religion into the three nations, he sent Moses, he gave him a religion and a book which he took to the people of Israel. The same way he has sent Prophet Muhammad, may the blessed peace of Allah be upon him, was also giving a religion and a book which he took to the people of Arabia. It is now the turn of the people of Ghana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is the reason he always say that it is this time that God's true religion have reached the nation Ghana. And that at this time that God's true religion have reached the nation Ghana, each and everyone must stop whatever form of worship we belong to and come into the true religion of God, because this is the religion that has a reward of attaining salvation on the day of judgment for every humanity who belongs to this religion. And the religion is called Asumdwe Ntontonsom. Amen. Adabe asam kasi na esi wiase usana da awa basense obiara nsanda oyim no ho a abakosem bia so empo ya waso wiase Israel na oyem maka woyina da mara wasi Israel ka krabi wata asam na wata ase Arabia ka krabi wata asam na wata ase wiase nkan nyina de oyina woyihu imidi bera nti ekahia da ora ya kyem ko akiri yie papa na nkyema araba kyem ma yipa wo hu oya abakwasam na nkomhye bibia yi abato yipa bata asigo bakana da bacha ndai se ntuma nkyɛ de ho abakwasam bi owo wo mara da no mu ntuma anka ho nkomhye bi owo wo mara da no mu ha impa bi yi ho aka bata asigo. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit qu'il y a une nouvelle histoire qui est arrivée. Et cette nouvelle histoire, personne ne pourra comprendre. Même les gens de l'Arabie Saoudite, y compris ceux d'Israël. Peu d'entre eux tu pourras comprendre. Et il nous dit, lorsque tu vas dans la Sainte Écriture, c'est qui est la prophétie, il faudrait que tu médites pour pouvoir comprendre. Et il nous dit, beaucoup sont ces personnes qui ne comprendront pas, que même ceux de l'Arabie Saoudite, les Arabes, peu d'entre eux vont comprendre, et en Israël aussi, peu d'entre eux vont comprendre. Car quand tu vas dans le livre ancien, que la Bible, l'Ancien Testament, et puis on lit, il y a des paroles qui sont la prophétie, mais il faudra qu'on t'explique mieux avant que tu ne puisses comprendre. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue. He mentioned that what the knowledge is given to us in this end of days. He said no one had an idea about it. No one understood the knowledge is given to us because it's something strange that have now descended onto the earth. And therefore, he ought to take his time and explain it vividly for us to understand. So when we go to those who first received the knowledge of the Most High God, that is the Israelites and then the Saudi Arabians, so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, even with them,
only few of the Israelites will get a little knowledge about what he is giving to us in this end of days. Again, when we get to the Arabians, it is only few of them that will get a little knowledge about what has descended from the heavens unto us this end of days. So, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said he ought to explain it into details for us to understand. And how will he explain all this? Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said he first has to consider prophecy and historical issues of what we are having now. And that should be referred from the old books. The old books that was revealed to the ancient people, if he has to go into them and give us the prophecy about what we are having today, and then also give us the historical background, and it is this that would allow us to understand what has descended onto the earth at this time. The Jewish principle of faith, number 11. I believe with perfect faith in the coming of the Messiah. And even though he may tarry, nonetheless, I wait every day for his coming. Amen. The Messiah no baba. Nti oka o hwehwe awayo. Also o woman baba about church. That's what watch on. This is a point on something. Na mumu en some na one ho yan commission. O kan wan sase. Nada na wa Arabia. Kwanhye mpo do kan ho sam pi tire kemapon. Ezo kemapon ansase. Ezo za hwehwe ara improbe wo mani mu. Ezo mo so hwehwe improbe wo mani mu. Yi chere mo ba ni yara. Wa yara. Ya so yi papa. Enti ye bo hwe de se yi pan ba. Da li ro ho no wa be. Yi no hia pa. Se yi pan ba, e ba de ye wo hu. The Yipana Yakon, on the Wabe, neighbor Mopue, but Mopue is a who Arabia were who no more bear papa, so bear Peter, impon abo man. No Mibaba, then you move. Honor Asma, you will call it in there. As we come. Pour des nuances, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous parler. Il dit l'histoire des Israélites savent. Ils connaissent l'histoire car ils savent que l'Éternel a dit qu'il enverra dans le dernier jour, il enverra celui-là même qui est le Elijah, ou donc on appelle le Messiah. En francophone, on dit le Messie de Lévi. Et ils le savent, mais ils ne savent pas où il doit sortir. Alors ils continuent d'attendre. C'est ainsi aussi les gens de l'Arabie Saoudite, le prophète Mahomet a eu à leur parler de cela. Que dans les derniers jours viendra celui-là qui est élu, donc les anglophones disent Elijah. Et ces personnes aussi sont en train d'attendre. Mais la prophétie a donné comment est-ce que la personne sera lorsqu'il viendra, qu'est-ce qu'il fera. Et ces personnes-là sont en train d'attendre, ils patientent encore, attendent celui-là qui viendra dans les nations. Et son éminence à moi pour nous dire qu'il va expliquer pour que nous puissions mieux comprendre là où il doit sortir. Amen. And Paul, Commissioner Kai. Then know that she who will agree, open word. And they, as a move, I'm looking at you. I read your pina, I don't want one there. A real destiny of Commissioner Class. Each other, Commissioner Sabaka, or Mazaya wants us. That is a possible. Genesis 49:1. Jacob can answer. Genesis chapter 49, verse 1. And Jacob called his sons and said, "Get it together, that I may tell you what shall befall you." Also, I send you verse 1 now. The children, Mamma, the Macantra. I have a verse number 10. The scepter shall not depart from Judah. Also, I hear the some say, "Oh, to Muslim that." Nor a lawgiver from between his feet. I pay Yakupon Bra, most of the bed, oh, to Muslim that. Until Shiloh comes. Yakupon Boss will be about. Open us on the upper pit. Monday with Muslim. Mumble to Muslim. Eh, not your own, you brought armor or man. That's what I'm asking. The one or Chode, you put a woman. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous expliquer et il dit voici que le prophète Mahomet, donc les anglophones disent Mohamed, a parlé à ses disciples et les a dit que dans le dernier temps le soleil sortira du nord
ont attribué cela au prophète Mahomet. C'est ainsi aussi qu'en Israël, Jacob fut appelé ses enfants. Et il a dit, venez vous asseoir quand je vous dirai ce qui viendra dans le dernier temps. Et il les a dit que présentement, l'Israël possède le pouvoir et il possède la royauté. Et vous allez tenir jusqu'à ce que Dieu envoie celui-là qui est le Shiloh. Lorsqu'on parle de Shiloh, Shiloh veut dire l'homme de paix. Et celui-là, lorsqu'il viendra, votre royauté et le pouvoir quittera votre main. Et c'est ainsi qu'il a dit, mais comme les chrétiens ont médité et ils ne comprennent pas, alors les Israélites, eux aussi n'ont pas compris cette histoire que ce n'est pas là-bas que sortira celui-là qui est l'envoyé de Dieu, qui est le Shiloh, et ils patientent encore en train d'attendre. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo est en train de nous parler de la prophétie qui parlait de lui, sa venue. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, you are continuing to enlighten us with the knowledge of God. He said that we should listen to the faith of the Israelites, those who first received the knowledge of God. And therefore it was read in the Jewish principle of faith, the section 11 that was read to us, mentioned that the Jewish people believe that there is going to be a coming of a Messiah, but yet they know it's going to tarry, but yet they are waiting perfectly, with perfect faith that they have to come. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is one thing that the Israelites are aware of, that they knew that God is going to send a Messiah or a messenger onto the earth, and they are expecting to have that messenger. Yet the prophecies that talks about the coming of the messenger or the Messiah is what they do not understand it properly. The same way the Arabians also have so many issues that were written or so many references that were given in their books that depict that the Messiah must come in the end of days. But yet the understanding is not there, and therefore they were claiming that it should come to them. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that when we come into the Arabians reference book, it has been mentioned that Prophet Muhammad, may the blessing be upon him, have said that there shall come a time that they will realize that the sun have risen, or the sun will rise from the west. And then when that happens, they should all go and follow the sun which has risen from the west. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said they thought it is the sun which is the planetary body that it is being referred to here. But that is not it. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said it's talking about the messenger of God. And this is what they do not understand. And therefore they are expecting that such messenger or such Messiah must appear among them. The same way the Israelites also have the prophecy that talked about the coming of the messenger or a Messiah. That was read to us in Genesis, of which Jacob told his children that God will send a messenger unto them, and that it is him that the entire world will make ear to. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said with this, they have the knowledge that a messenger will come. But where he will appear is what they do not understand, and therefore they claim to receive the messenger among them or the Messiah among them. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is not how it is. In all the books it has mentioned that there is going to be a messenger or a Messiah who will come in the end of this. But the exact place where he will appear was not mentioned, so the Israelites and Arabians were in confusion. Amen. Zechariah chapter 8, verse number 7. Mbredobe Brazil say, She, me better me manankwa, me fi oka asase no do, na ane asase no do. Amen. Da men semi na wo ho. Na obey the Hebrew wasase, obey the Arabian wasase. O say da men melen no ya Africa ese Europe. Say say anabri say business school ku na Western world wa back in America. No better was the makasi ase. Obey the wasase san wo kan Africa, West Africa. Onto Esi ansam ayida kra esku kwa wokie chiri be nyina wonyima na America insa wore yimpe po ya America David no ya Africa, Asia, Europe mama me wiade bu ye kobi mama nje yikra wonyim school fu wonyim ho hwe ayare wosam ensa asema jama mai buka na Israel no ya Arabia and then West Africa. They be nashi. A chinje biye.
Sa kwankwanhye mu kwa Isaiah 42. Dem ye dunya ya nkomhye aba. Isaiah chapter 42, verse number 1. She, Makwa Mesonu Ejina. Minya Masan, who may not make crying. So, all kind of words and more you know. That's a awesome way. As Messi, who may. As I was saying, never was one bad. I'm not saying that. As my macra, they can number the Muslims master. Young persons one will jet. The currency will come from. It's a year process on one, but Oxidamina may be yana. As we get home. Yamina support what was asking now where you are watching. Where you are home. Or Krumpo, you want home. It's better was Cassie very nice. Oh no, but I'm not saying, or some ordinary bread. There were American, you were Africa, Asia, Europe, America, Australia. Now, bread, American, Ashama. Orizium, and so Manizado, and also Orino, and Senator Orun. And Zimbra, Contuno, Orumbono. Na saba orun usun orun du. Kana ka cha da ore ko okumba bi ase. Apa okumba. Abi ko ni me bi. Aba oba ya dai. Verse number 7. Ma we mu efefra. Ara wo bo enkro ko a wonya pepre wo bo ewanyi. Ibrahim pre wonya pepre. Ede wi ase na wo yimi yame yakor. Ake Israel na Arabia nko. Ya ase ya wonya pepre. Ya ase na wonya pepre Christianity. We me ba asa nti ya sin na wo ye pra no no aba chira wo wo yakopon ya kra sei e wo yakopon ya kra ete wo ye gbe we ye du piafo efi na fi ho na no ku piade da ko ku abo ansama chiro ma ma ye nyina bo ansama no achiro hom also obayi hu efi piade mana what is so mo efi bo a fi ho a abone ya kwa wo hu ta wo ye woye mpa hu robana woye ogusum no mu da baka hye yiye ya mesi yi na ontwe yi na ontwe asa twumu na efi sum abakam oye na ba asa yesu bayi na mu abien kwanse bayi na mu abien na so ekwa books mu a christian for da me yesu nkama for da me komisi apana apanya woye nkontompo. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo, continue de nous expliquer sa venue. Et ils ont médité dans le livre de Zacharie. Et ils sont en train de nous dire comment est-ce qu'il sera. Il dit, lorsque celui-là viendra, voici les œuvres qu'il accomplira. Il enlèvera l'ombre dans l'obscurité. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo nous dit, lorsqu'on parle de l'obscurité, c'est que nous n'avons pas la parole de Dieu. Alors, nous avons accepté qu'il y a trois dieux dont les chrétiens disent en Trinité. Il nous dit lorsque tu verras que Dieu il est seul, il est un, il est monothéiste, c'est en ce moment que tes yeux sont ouverts. Et il y a des personnes qui sont enchaînées. Il nous dit lorsqu'on dit des personnes sont enchaînées et emprisonnées, c'est toutes ces personnes-là qui sont malades. Et ces personnes-là recevront leur délivrance, car il les imposera la main. Il dit la lumière de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'on nous parle du pouvoir de l'Éternel, c'est le feu. Tous ceux qui sont venus auparavant en tant que des prophètes et des messagers de l'Éternel, ces personnes-là sont des créatures. Mais lui, sa venue a été annoncé qu'il sera plus grand que ceux qui sont venus. Il dit que lui, Jésus, est venu en Israël. Et aussi, il y a le prophète Mahomet qui est arrivé. Mais le pouvoir que chacun a reçu n'atteint pas à lui son pouvoir, car il a été donné en prophétie qu'il sera le plus grand venu. Et il nous dit que lorsque l'Éternel dit que dans les derniers jours, il sortira dans l'Afrique de l'Ouest, nous, on a attribué l'Afrique de l'Ouest, ou on a attribué l'Ouest aux gens de l'Amérique, que ce n'est pas ainsi. Avant, les comtés qui étaient là, il y avait l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Alors l'Éternel parle de nous. Nous avons eu la chance de recevoir celui-là qui est le messager de Dieu. Et nous n'avons pas compris. Alors il continue de nous expliquer. Il nous dit que lorsque celui-là viendra encore, voici ce qu'il fera. Il montrera à tout le monde, à ce que les gens sachent qu'il y a un seul Dieu. Car présentement, c'est les Israélites et les Arabes qui savent que Dieu il est un. Alors
il est unique, mais il n'est pas plusieurs. Et il libérera ces personnes-là qui sont dans l'obscurité et qui adorent l'obscurité. Et il va leur montrer la lumière afin que nous puissions avoir la lumière. Et celui-là qui dira que le Shiloh, voici les œuvres que l'Éternel avait prévues. Et il ouvrira les yeux des aveugles. Et ceux qui sont perdus seront rachetés. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continue with the teachings. He explained to us in the scripture that was read to us in Zechariah. He mentioned that the Most High God said all these are prophecy that is explaining to us. And the Most High God mentioned from the book of Zechariah that He's going to save His nation. That is the one from the east and then the one at the west. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said with this statement, it has got the entire world confused because we do not understand which areas is the Most High God talking about. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, these statements in the scripture at the time of which this prophecy was given, the continents that have human activity are Africa, Asia, and Europe. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, these are the continents that have human activity at the time of this prophecy. And so if the prophecy is talking about the nation at the west, then he's talking about West Africa. Then if he's talking about nations at the east, then he's talking about Israel and then Saudi Arabia. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, these are the two nations that the Most High God mentioned that is going to save them from the prophecy that was read to us. But now, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is the time that we have all continents filled with human activity. And that, as of now, we have the South America, the North America, the Australia, and then the Iceland added to it. He said at this time, all continents have human activity. And so this is the time that we have the entire world in the good context that we can describe it that at this time we have human population on the entire continent, which makes it a world. He said, with this, the prophecy again mentioned in Isaiah, as has been read, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, as has been mentioned, the Israelites and then the Arabians have the knowledge of God. And so they felt that all that has been said is talking about them and the messages that they received. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is the time that the entire continent has been filled. So the prophecy mentioned in Isaiah here also talked about the fact that He is going to send one unto us, and that this is His Son that He has selected. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, as the scripture mentioned that the selected one, it means that He has come through a number of people or heavenly entities, and I've picked that person, I've picked that heavenly entity, and I've sent him. So it means that He is supreme than all the ones that were there. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, He has mentioned that it is Him who He will send unto the earth to bring judgment unto the world. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that Isaiah now is mentioning world, of which, as he has described earlier on, initially we have Africa, Asia, and Europe. But now that human activity have filled all the continent, it is this time that this prophecy talking about the world have come. And so He is coming to fulfill certain prophecies. And what are these prophecies that He's coming to fulfill? He said He will pass judgment on the world and also come to cause those who have their eyes to be blind. It will cause them to see. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, who are those who have their eyes being blind? He said, these are those who do not know that God is one. They do not believe in the monotheism God. They are those that have a blind eye. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, today when we come into Christendom, Christians believe in the Trinity God, which means that they are still in the blindness. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is this that He is in to cause us to understand that there is only one God, there is a monotheism God for us to worship, and that alone is opening our eyes. Then again, He's in also to liberate those who are in the shackles or they are in bondage in the hands of the evil power, or the evil power we call Satan. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that who are those that are in bondage in the hands of the evil power we call Satan? He said they are those that are sick. Human beings that have evil sicknesses that are troubling their lives, they are never gaining healing, their lives are in trouble. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, these are the people that the devil is able to capture them and are putting them in bondage. And so these are those that he has been sent to liberate them. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is one of the prophecies that He is in to fulfill. Then again, the third of which is that He's coming to move those who are in darkness into the light.
He said, who are those that are in darkness? He said, these are the people that commit sin but yet do not know. The things they do, it is sin in the sight of the Most High God, but yet they themselves do not realize that we are committing sin against the Most High God. It is this that is coming to give us the teachings to restrain us from committing sins against the Most High God. Ɔkrɔnkrɔnyi was 3 of the prophecies that have been mentioned in the book of Isaiah, that the messenger will come in the end of days, will come to fulfill. And with this, the Arabians do not have this knowledge, so they assigned and aligned this prophecy to Prophet Muhammad. May the blessing be upon him. The same way the Israelites also claim this prophecy goes to Yeshua, whom we call Jesus the Christ. But he said it is not for them, because at the time Yeshua, whom we call Jesus the Christ, came, he came to fulfill only 2 of the prophecies. The same way Prophet Muhammad, may the blessing be upon him, also came to fulfill 2 of the prophecies. It is this time that he is fulfilling all 3 of the prophecies, meaning that this is the time that the prophecy is talking about. Amen. Yesu, ono zi, masaya punu we ina we Israel. Masaya pa wo be asu ono zi we. Afi kon se Muhammad, mission asu kan. Also ono zi nkwansa kwenye na so ewie o maka. Obi aye no mo ebien. Yesu ba na Israel bia na ye bue. O che Hebrew yi bia yim na Yakobon yako. E ma no ba kan che wa na bia. Zaba na wonya wa ye bue. No mo bo ansama chi pie gudam. Pie so ogusu mu. Nto ba se ho ye ba na pia ye da o che ho bo Yesu wasa. Abra ko se duru maka. Na maka yi bia na ye fra. O se na wonyim Nyame yako, wonyim ho hwe fra. Nto oba chira ho. Yakubon na chirkwan na afi o cho ho Yesu kwansam so ye bi oba wansa ya na hwe books pi na mbia wo wiase ahwa ko eko Islamic ko books ma o pi da komshin na quotation na ya o ho twere mo so wonyim wo hwe lebi na ashi lebi na yewumi aso ye ka ho amen ensi Bachelor yapa Yakobon na chirkwan ona yegboyi ina fe no boyi na fi bayi na fi sumun ona bwana ho asam na fi ayi na fi fiadin ona huma woye no huma wabrabo ase lebi na aso ye ka ho amen na ya do so twinchi a o sa so chere ndeme eso na Elijah na ba obaye. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que lorsque Jésus est arrivé en Israël, il accomplit 2 œuvres. Et les 2 œuvres, bien avant qu'il n'arrive en Israël, les Israélites avaient déjà les yeux ouverts, car eux, ils savent que Dieu, il est un, il est monothèse Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé, il y a des gens qui étaient emprisonnés, ces personnes qui étaient malades, il les imposait les mains et il les guérissait et il a chassé aussi les mauvais esprits. Ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés et ils ont connu ce qu'on appelle quitter ou la repentance quitter dans le péché. C'est ainsi aussi lorsque l'Éternel a envoyé le prophète Mahomet au niveau de l'Arabie Saoudite. Lorsqu'il est arrivé, ceux de là-bas, ils avaient les yeux fermés car ces personnes ne savaient pas que Dieu, il était un seul Dieu monothèse. Alors, lorsqu'il est arrivé, il a fallu qu'il couvre les yeux de ces personnes-là pour qu'ils sachent que Dieu, il est monothèse Dieu, et les enlever dans l'obscurité aussi, les faire connaître ce qu'on appelle le péché. Et il est venu, il y a ces personnes-là aujourd'hui qui étalent, les imams qui étalent, les livrets et qui parlent de lui, sachant qu'ils n'ont même pas vu, ils ne sont pas témoins des faits, ils disent ce qui n'est pas réel. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit qu'il est celui-là qui a été envoyé dans les derniers temps pour sauver l'humanité. Il nous dit lorsqu'il est arrivé, il est en train de ouvrir, il a ouvert nos yeux. Lorsqu'on dit ouvrir les yeux de quelqu'un qui a les yeux fermés, qui est aveugle, c'est lorsqu'on dit que Dieu, il est 3, il est Trinité. Non, il nous dit que Dieu, il est un, il est unique, il est monothèse. Alors lorsque tu comprends cela, c'est que tes yeux sont ouverts. Et aussi, lorsqu'on te dit tu quittes dans l'obscurité, c'est que tu fuis le péché. Il nous dit encore que
faire. Car il a été donné en prophétie que lorsque le Messie ou le Messiah viendra, il y a des œuvres qu'il fera et il y a en plus de ça 7 bénéfices que nous allons recevoir. Nous allons écouter son éminence. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Continuing, he explained to us earlier on that all these are prophecies that will enlighten our knowledge about the word of God and the messenger who is to come in the end of it. So he mentioned to us that yes, when we look at it, Yeshua, whom we call Jesus the Christ, is the last of the messiahs who appear in the land of Israel. Ɔkrɔnkrɔnyi said Yeshua, whom we call Jesus the Christ, is the last of the messiahs who appear in the land of Israel. The same way Prophet Muhammad, may the blessed peace of Allah be upon him, was also the last of the prophets who appear in the land of Arabia. And then Ɔkrɔnkrɔnyi said, yet all these two messengers of the Most High God who have come have fulfilled 2 of the prophecies that has been talked about. Ɔkrɔnkrɔnyi said, but in our current time, there are so many books that people have written and they have explained and aligned that Prophet Muhammad or Yeshua, who call Jesus the Christ, they are those that have fulfilled this prophecy. So when the Islamic religious people get up, they align this to Prophet Muhammad, may the blessed peace of Allah be upon him. They even give these scriptures as prophecies given to Prophet Muhammad, may the blessed peace of Allah be upon him for his coming. The same way the Israelites also look at it, that these prophecies in the scriptures are also aligned to Yeshua, who called Jesus the Christ. Ɔkrɔnkrɔnyi said, no, they only came to fulfill 2 of the prophecies. He said at the time Prophet Muhammad, may the blessed peace of Allah be upon him, came, he said the Arabians, all of them are having their eyes to be blind. They do not know about the one God system, the monotheism God. And therefore he came to guide them onto the right path to worship the one God system. And again, he gave them teachings about sin that they commit. That is by moving them from darkness into the light. He did not heal anyone. And so Ɔkrɔnkrɔnyi was the same to Yeshua, who called Jesus Christ. When he also came, he fulfilled 2 of the prophecies. Because at the time he arrived in Israel, all the Israelites are already having their eyes to be open. None of them is blind because they already believe in the one God system. They believe in the monotheism God. And so he did not talk about the monotheism God. It is not him who have come to teach them about monotheism God. Rather, the people are in bondage. The devil was able to capture them and put them into spiritual bondage. And so he came and then he healed many of them. And then again, he taught them about sin. So Ɔkrɔnkrɔnyi will say, Yeshua, who called Jesus the Christ, also fulfilled the 2 of the prophecies. As he has mentioned, he said those in darkness are those that do not know about sins, and so they commit them. And so as these 2 came, they taught them about committing of sin. And then those in the spiritual bondages who are in captivity in the hands of the devil are those that lives are in distraction. They are sick. Problems are upon them. They are those that are in captivity in the hands of the devil, are in bondage in the hands of the devil. Then again, those who have their eyes to be blind are those who do not know that God is one, the monotheism God. Ɔkrɔnkrɔnyi said, it is these 3 prophecies that the Messiah who is to come is fulfilled also. As they align it to Yeshua, who called Jesus the Christ, or Prophet Muhammad, may the blessed peace of Allah be upon him, he said that is not true. And they do not feel ashamed when they give these scriptures in alignment to these 2 messengers of God who have come. Ɔkrɔnkrɔnyi said, it is not for them. Rather, it is this time that prophecy is being fulfilled. Amen. Sako Isaiah 42 hodo asem kakra bi ho. Ada mamukuru da muka say 2026 yi makwar ka so papa. Na ma ka sa kira imam ko na asafo. Wo mre mo sua ade. Mo ka na wansa afi makon maso da wonja wa chizi. O so di imam na chi asafo na chi. Ya hema mo ko. O ya so ho papa. Verse 8. Anywhere in Rasi. Mizinho, na mre fa menyem ma obi akọ what to wada makankan. Verse 3. Nzibra akuntum no orumbo no na asawo orumusu no orundum. Obi ya tsengo ezi worokoro mu na na redo enso oropa ba. Ase
Also, you can about or Papa will be not small account. What will we attend the Biawaka Adam your yet, Adam your yet, in the Aquapan, in the Aquapan, what will I cut a man? Oh, a good idea was the same who is assassin. I can't remember that in this assassin. Now, you support what you remember. Oh, you were saying, I'm going to see. On our war, so, now I'll tell you, on our year assassin as a coffee mobile. On our other family, I'm a little profile. Now, as it soon, or 1 hour, 1 in the moon. Any married a resin of my throat was here, silly anymore. Most of them, Nama crow, now there's all mayor or man as she. I hear a man for cancer. As we drink home. Amen. Papa Yawoh. I want you, Papa Yawoh. What to do? Monsieur Jumadasi, come on, Mamma from P. Where you now have got what you have been seeing. Here, the book says here. As I have call, as a madam was the same. None of them. What I can say, Captain Brother, as some of us are asking. Namadina Baya, and Mayama Candia. What are some of them? Then I buy a home. Archer cried, or you made me, or be asking to me, I was she. I'm a catcher in Mamapo, now Sapo. One yard I want almost nothing. That's one yard because Mamma said, one yard watching is the man that you to separate that. The young mamma go, or be to me actually. Say, I come on, Waka. Damn, blah me 40 years in Casabada. I'm your topo. Now, so many, let the moon, Benso, the impetus say, be I to your shadow was that. I don't know mine. As we drink on. The question now, also, Mother Yakopan, my friend. Ben, you have seen him, and so Ɔkrɔnkrɔnyi. Emira na meka gazette. Monko boy with the can. Na Ɔkrɔnkrɔnyi we mro tati. Na there be what's an kind hopo. Oya tati bi. Na hu oya kasa one ho da. Ah, emi na modoba. Are po madi na sana osini yi. Ntinya kasa oya tati bi. Sana wasa kaye. Ya no kasa. Also, man, my friend, the Asini, the most man has also a move. Now, Abaka Salama, Captain or the Assembly Assassin. Namadana by Amayama Candia. Son éminence accompagnée Nyame Somafo a fait méditer dans le livre d'Ésaïe, le 42. Et voici qu'il nous parle de la prophétie qui a été donnée selon sa venue. Son éminence accompagnée Nyame Somafo nous dit que l'Éternel a dit que lorsqu'il viendra, il va annoncer la parole de l'Éternel. Et jusqu'à ce que vous compreniez, il dit en 2026, il prendra le temps de mieux nous expliquer chaque fois, il va répéter pour que nous puissions comprendre. Et il va se retourner envers les pasteurs et les imams. Et il va les dire de venir apprendre la parole de Dieu et la nouvelle parole. S'ils refusent et qu'ils persistent toujours sur leur voie, alors il dira aux membres ou aux fidèles de ces personnes de les quitter, car s'ils les suivent, ils vont se perdre et ils iront en enfer. Il nous dit que l'Éternel a dit dans le livre d'Ésaïe 42 que lorsque cet dernier viendra, il illuminera et il sera la lumière du monde. C'est lui qui nous enseignera la voie de l'Éternel. C'est lui qui nous enlèvera dans les ténèbres. Alors il est en train de nous dire que c'est le moment que chacun quitte là où il est pour venir apprendre la parole et la nouvelle parole de l'Éternel et que tu quittes dans les chaînes de l'ennemi. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que sa venue, il y a des œuvres qu'il a fait. En 2009, il a entendu cette fois lorsqu'il a eu 40 ans. L'Éternel s'est révélé et lui a dit, il est temps que tu fasses mon œuvre. Il est temps que par toi les gens voient la lumière. Et il lui a dit qu'il n'a qu'à aller faire son œuvre, qu'il ne faut pas, il va avoir peur de quelque chose, car lui, l'Éternel, il est avec lui, il le protégera. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, il y a beaucoup de marabouts, il y a des personnes qui ont pris médicaments contre lui, car ils veulent fermer sa bouche, mais ces personnes en sont mortes. Elle n'a pas peur de quelque chose, car l'Éternel, c'est lui qui l'a envoyé. Alors il va continuer de parler, il va continuer de nous
s'enseigner la voie de l'Éternel. Et il va continuer toujours, car rien ne pourra contre lui, car l'Éternel a autorisé cela. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya continued, and he said that this is a time that he is calling on the Christian preachers, on the Christian pastors, and then the imams who are the Islamic tradition teachers or pastors to come and then learn the new knowledge that have come now. And he said, as he continued to call on them to come and learn, if they do not, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said he will advise the members to stop following them, because if we follow the pastors and then the imams, salvation is not going to be ours, and therefore we should let them be, and then we should come and learn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the preaching to enlighten our knowledge about the one God system and then the messenger that he ought to send unto the earth, he said he will continue to give that teaching in this current year that we are going to enter, which will be 2026. He said this is the teaching that he will give more, so that we get to understand the one God system and then the Messiah who is to come in the end of days, for us to get God's knowledge on earth and understand it very well. He then allowed the scripture to be read in Isaiah chapter 42, as was read earlier on. He mentioned that there is a statement there that he would like us to get and then also explain to us, of which was read and mentioned that, as he has said, it is he who is coming to pass judgment unto the earth, and then he will never give up in giving his teachings. He will continue to spill out the teaching to humanity until when we all come to understand, until when judgment is passed on earth. Again, he said, it is him that the Most High God has held firm, and that he will be used in place as the light for the entire world. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is what it means, and that he is held firm by the Most High God. He said he will be used as light for the entire world. And so he said that what will we do as human beings? What at all can we do? We cannot use any voodoo or any spirit evil powers to curtail the teachings that he has brought onto the earth. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that as he began the work, so many Malams, although so many Islamic tradition people practicing voodoo act in the Islam have died, because they were all using enchantment to trouble him, and when that happened, you will die instantly. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is how it is. When he was about 40 years of age, and a voice came to him that he should stop whatever he's doing and go to do his work, and that him, the Most High God, said that he is with him everywhere he goes. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that from there, the many have tried, but yet they could not succeed. He said, as the scripture mentioned, he will never give up. He will continue to give us the good message. He will continue to spill out the good knowledge of the Most High God unto us. He will enlighten us about the knowledge of God. He will never give up. As the scripture mentioned, he will be used as the light for the entire world. Amen. Since that, many other democracy of Papa. My brother, brain, and Grassappo, and Kansas. My brother, Opiasapo and Cremapo. Osanda, Yabo Gomayimu, whom I would not say, no by 70%. The most of the about Sapo and Cremapo. All the cancer I walk out Chama and Contempo. There was our Chama Panchler. The man there being so about something I do. Why was the one uncle mother water? One uncle Jack and Joseph water. And say, Echo Sopo, Echo Imam Ho, about something. It's not a man I say no. It's a man I am. The woman of my Ghana, or upon a time, a prayer, my money in Panagasa, a woman of Moatom, or Pomazine. Now, the way, yeah, you don't want to move your supper. And I couldn't come up. I had a mother, so much, Papa. And I remember class, let me share most you better simple. Osha has never had Cremonia Baya. Now, Abahan, and Oyosa, Okupisa, okay, Cremo. Okay, no salad. And say, I see BBC, my parents another bit Janoka, sends on them with Jack Ra. Asumye ka ho ha mo won ta moda so one sasa mo ka one sasa man wo bere yakobo do ka chole yi ma yana wo se baya wa na ba bere asumye ka ho amen enti se wo hu da Ghana yi
ɔsɛ wɔ apɔmuden Ghana yi adwuma bi yɛ adwuma no kɔ do na ɔhaw ɛna adada afi wo do a yɛda atwe wo fiti nsɛnsom nkramosom a wo Ghana hɛ twe wo fim ayɛ dɛm de aboa ɔhaw de mfi wo deda na nhyerɛ ase ni ɔbɔnsɛm no dza ɔboa no ma wɔtumi kɔ nyimpa no nkyɛn sɛ nyimpa no ɛyim yamasɛm a ɔyɛ nokware a tene yie yamasɛm a wɔwɔ mu no ɔyɛ nokware a nokware yɛ kan wɔnsɛ mpɛ kan kyew nkosi na wɔ na ɔma ne nyimpa nyinaa te sum mu ɛnsɛm a ahoro se ɔyɛ sum apia akwanhyɛ a wɔde ho ɔyɛ sum na ɛyi na bu akwan to ma aboansɛm da biara aba wo nkyɛn wɔbɔ wo yareba no sɛ wɔabrabɔ no ma na wɔyɛ ho. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit qu'il insiste et il continue de nous en parler. Il nous dit que tout ce que nous subissons aujourd'hui, la maladie, les problèmes, les soucis que nous avons, tout cela ne vient que chez les pasteurs et nos imams. Car ce qu'ils nous enseignent n'est pas la vérité. Lorsque un achanti ou quelqu'un dit en langue ou quand on pose avec Dieu le mensonge, alors ce qu'ils nous enseignent, tout cela n'est que le mensonge, c'est l'obscurité. Raison pour laquelle nous souffrons et nous sommes toujours malades. Et il nous dit que lorsque nous partons chez les pasteurs, il nous dit qui n'a jamais pris de médicaments, qui n'a jamais suivi des astuces ou des règles que le pasteur lui donne. Lorsqu'on s'en va chez les pasteurs, ils vont nous dire, ils vont nous donner des astuces, ils vont nous montrer certaines choses que nous avons fait, des rituels que nous avons fait. Or, le diable, c'est ce qu'il adore, bien sûr, c'est deux choses. Avoir le mensonge en toi, ça fait que le diable te prend pour ami. Et le second, aller faire des rituels et des astuces. Il nous dit que quand c'est comme ça, le diable s'attaque à toi et il vient jouer avec toi car l'obscurité est en toi. Il continue toujours de te parler, il est en train de te dire de quitter dans les églises, nous les chrétiens, et de quitter aussi dans les mosquées, les islamiques qui sont actuellement au Ghana. Il nous dit car tout ce que nous subissons comme maladie et souffrance, ce n'est que cela. Ce que les pasteurs vous disent là, c'est le mensonge, c'est ça on dit le mensonge. Quittez dans cela et suivez la voie de l'Éternel. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit quand l'Éternel te dit de ne pas faire cela, et que tu le fais, c'est qui souffre, c'est toi-même qui vas souffrir. Il est en train de te dire de quitter cette vie, car il y a une dame qui est venue hier, il veut que la dame elle-même vienne s'arrêter pour parler de sa bouche. Elle dit toutefois qu'elle vient voir son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, qui lui impose les mains. Quand elle retourne chez elle à la maison, elle s'en va encore musulmane. Donc, elle a fait cela jusqu'à il y a quelque chose qui est arrivé. Mais il aimerait que cette dame elle-même vienne témoigner pour que nous puissions comprendre que tout ce que nous subissons, toutes nos souffrances, toutes les maladies et tout ce que nous avons comme les bobos de la vie, tout cela ne vient que ne serait-ce que chez les pasteurs et nos imams. Alors, quittons cette vie pour pouvoir avoir la paix. Continuing as he has said earlier on, that there has come a time that both the Islamic religious teachers who call themselves the imams and then the pastors ought to come and learn. He said it's always upon them for this reason, that the problem that is befalling the citizenry of the nation Ghana is coming from the activities of the pastors and then the Malams who are in the Islamic tradition performing voodoos for people. They are the cause of our predicament. He said if it's rating the problem befalling humanity, 70% of them is coming from this activity that these pastors and these malams are giving to the citizenry of the nation. That is the reason he is saying that if they are not ready to come and learn the knowledge of God that have come now, then we, the members, should insist following them and then get ourselves to the point where we will get salvation on the day of judgment. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that one thing that the devil always cherish and always want and act on them the more are the things that we do in the Christendom and then with the Malam. He said as we go to them, they give us spiritual assistance, giving us some items as directions to go use, the same way the Malams are also doing. And that when we take that act of Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this empowers the devil to be able to come closer to us. Because the devil is always in the darkness.
he never have light to operate through. And therefore, where there is light, he cannot go to that place. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame says that light too is the one who is well versed in the knowledge of God. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame said, when you are worshiping God at the point where you are well versed in the knowledge of God, there is light in you, and therefore the devil or the evil power we call Satan will not be able to come closer to you. But in the nation Ghana, we are all in darkness. The citizenry of the nation are all in darkness. Therefore, that is why the evil powers are able to come closer and trouble our lives and give us more problems in life. For us to get ourselves off this problem, then we have to stop following the directions and then the directives of the pastors and then the imams. If they themselves are not ready to come, then we should stop following them as members, because all they are teaching is rather causing the evil power to come to us. Now, when we look at it, the problems that are befalling us, it is not caused by nobody. Rather, we ourselves are the cause of our own problems. Amen. 2026. You will be my problem. Na asọpụ nwa awọ yesu sujuma na ma asọ Yoruba. Amen. Baba sa an Robert Yoruba. Amen. Opro nwa awọ ba na so ọba na ma sọ Yoruba won ye da wọ ye lebi. Ni na ya da ọbọ mo ama ni mo abi. Abe kuro de ma sọ Yoruba dada. Na bi masaka abe kuro wa mra. Na wa wa kan ya o ma ji wo. Ina eyi nti na o ma asɛ kwa wɔn hwɛ yɛ dɛm adɔ wɔ wɔn mɛn mu nyinaa ntura ba no yɛ na mɛkyerɛ ayɛ dɛ yɛ bira so nti ɔkyerɛ ɛbɔ sɔrɔ na ma akyerɛ wɔ nya elagya no ba ɔbɛyɛ dɛm wɔn ankasa bɔ hu asomdwe ntontom so yi no ɔsoma ɔyɛ kan sra ahwehwɛ eyi na wɔn a wɔn ankasa tumudi so wɔn nsa so wɔ dɛm mɔkɔ ahemɛ no. Son Excellence Somafo nous dit qu'en 2026, voici ce qu'il fera. Il appellera les pasteurs, les imams et aussi même les féticheurs et il va les délivrer. Car il va les guérir. Lorsqu'ils seront guéris, il continue aussi disant que ceux qui sont des braqueurs, et aussi il va les guérir. Car lorsqu'ils seront guéris, ils ne retourneront plus pour aller faire toutes ces choses. Il nous dit que c'est à cause de eux et à cause des œuvres qu'ils font que le Ghana, toutes les personnes qui y sont souffrent. Alors, voici ce qui est arrivé en 2026, c'est ce qu'il fera, il va les guérir. Et aussi, il y a des sorciers qu'il guérit toujours. Mais il va interpeller les sorciers et les sorcières de venir recevoir, comment on appelle le baptême, pour pouvoir être libérés, être délivrés de tout ce qu'ils visitent et avoir leur liberté. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, bringing almost getting to the end of his teachings, mentioned to us that yes, as he's saying, this 2026, the new year that we are approaching, that we'll get into, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that he would call upon the Islamic tradition people, those who lead in their teachings, that they call themselves the Malams, and then the Imams, he will call them, so that he will give them the true teachings of the Most High God. Again, he will also, so that he will also heal them from the sicknesses and the troubles befalling them. Again, he will also heal those who arm themselves to trouble our roads. He will also heal them. That is the armed robbers, he will also heal them. Then again, he said with the witchcraft and the wizards, he has already been healing many of them. And so, call these people together to heal them from the evil act that they are into. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is what he will concentrate on in this 2026. But yes, he said had it not been time, he would have given us the prophecies about what the Elijah who is to come will come to fulfill, and then he mentioned them one after the other to us. But because of time's sake, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said he will continue that tomorrow. But yet, as he was giving a teaching earlier on, he mentioned that a woman came to him this morning. A woman she was an Islamic practitioner and then converted into the true way of life that have come now called as Tutusu. But this woman said that
in the early stage of her stay with Asuje Tuntun, she came to meet in Asuje Tuntun, but yet when she goes back home, she also continued in Islam practices. And then while she was doing that, something happened. It is that caused her to stop practicing Islam and commit herself fully to the true way of life of the Most High God called Asuje Tuntun, of which Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame was that what happened for her to stop practicing Islam, he will allow that she herself at a point will come and tell to all of us so that we will listen by ourselves. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame said he will end here. Also for the party. Okay, so we are converting. We want to summarize the teaching in Akan, but yet if the woman is here, Pabucho Mamina, Okodi, Okokan Central, Okon Yami Somafo, and Opai, or see a friend party, or see now so we are Cremoni, now so Odi Uberas and get to Tonson Mono, now go so ye Cremono, Opimbra, BBC, and Sana, Afe, Uja, and Pra, or see the sea, no, no, Ankasa, Ompeso Beka, Nansu, Wabra. Na beka kire dom no ena Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nkyerɛkyerɛ a ɔde ɛma yɛ no ɛno ne yɛbɔ ne tɔfa ɛwɔ akankasa mu no ɔde kan ɛma yɛte ase sɛ na da biada ɔka kyerɛ no sɛ Ghana ɛkɔ ɔman mmiɛnsa Nyankopɔn yi si hɔ ma ne ho sɛ ɔde ne sum bɛgyina mu no lɛsɛ ne ho mmɔborɔ a ɔwɔ ma ɔman Ghana nti na ɛdi akyire yi ɔde ɔsum no abɛpie wɔ ɔman Ghana mu ɛsan sɛ wasoma ne sumani abɛpie ɛwɔ yɛ mu a ne din ne Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ bɔhyɛ yi a ɔma ne bɛɛ mu ɛwɔ na ɛdi akyire yɛ tete bɔhyɛ a ɔde ma yɛ nana aka na saa tete bɔhyɛ no ɛna ɛnɛ wama na aba mu a ɛnɛ yɛ so yɛde ani ehu bi na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɛkyerɛ mu na ɔkyerɛ sɛ suma a wasoma ne de aba ne sɛ ɔbɛdane ɔman no wayɛ ne Nyamesuman na Nyamesuman ne yɛ ɔman a dɔm a ɛwɔ mu no ɔmo gyidie sɛ Nyame ɛyɛ baako saa Nyame baako na ɔmo sum no obiara ɛnam hyehyɛ baako so ɛde sum saa Nyame baako no na saa ɔman no yɛ frɛ ne Nyamesuman. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔman mmiɛnsa ɔbobɔ ma yɛn ɛyɛ Israel, Misraim ɛna Assyria. Ɔkyerɛkyerɛ yɛn ase sɛ Israel de yɛ nim no Misraim deɛ sɛ yɛka ne sɛ ɔsɛ nipa ɛwo no na sɛ ɔnyaayɛ ɛne Saudi Arabia. Syria nso na ɛyɛ akandɔm no na ɛte hɔ nti bɔhyɛ ne baayɛ no na ɔmo tu yi sɛ ɔmo ba asase Nyankopɔn de maa wɔn no ɛno na ɔmo bɛpie wɔ ɔman Ghana mu yi nti sɛ na ɔkyerɛkyerɛ yɛn kasa yɛ ase a ɛndeɛ Israel deɛ Israel yɛ nim no Misraim ɛyɛ Saudi Arabia ɛna Syria ɛyɛ Ghanafoɔ. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛyɛ nkɔmhyɛ anaasɛ bɔhyɛ a Nyame de maa yɛ afei ɛna aba mu ɔsɛ Nyankopɔn deɛ ɔno ɔde ne som ɛma Israelfoɔ ne Arabiafoɔ nti ɔmo wɔ gyidie bi ɛwɔ Nyamesom mu Israelfoɔ ne gyidie a ɔmo wɔ no ebi na ɔmo akenkanfoɔ ne kenkan ma yɛn ɛwɔ nwoma a na ɔmo ato ne din sɛ Jewish Principle of Faith kratafa anaasɛ nkenkan a ɛwɔ mu a ɛtɔ so 11 ɛna ɔkenkanfoɔ ne kenkan ma yɛn kyerɛ sɛ Israelfoɔ no wɔ gyidie sɛ Nyame bɛsoma somani bi a ɔmo bɛfrɛ no Messiah ɛde aba asase so nanso ɔmo nim sɛ ɛbɛkyɛ ansa na saa Messiah yi aba nanso ɔmo wɔ gyidie ɔmo wɔ atwenyam sɛ ɔmo bɛtwɛn ɔmo wɔ abotrɛ sɛ ɔmo bɛtwɛn kɔpem mmerɛ a ɔbɛba. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa Messiah yi a Israelfoɔ nim no ɔmo te nka sɛ obi saa bɛba nanso baabi a ɔbɛpie no ɛna ɔmo nim ɔsɛ Arabiafoɔ nso a Nyame ne som kɔɔ ɔmo nkyɛn so ɛwɔ ntwerɛe a ɛwɔ ɔmo nwoma no mu a ɛkyerɛ ɔmo sɛ obi saa bɛba Messiah bi saa bɛba nanso baabi a ɔbɛpie no na ɔmo nim ɛnti kɔmhyɛne Muhammad Nyame hyerɛ n'asomdwe nka no ka to hɔ sɛ da no kɔ n'anim a ɔmo bɛhu sɛ ewia no bɛpie ɛwɔ atɔyɛ na ewia no pie wɔ atɔyɛ a ɔbea nkɔnkɔ di akyire. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa nkasa yi a ɛda hɔ yi Arabiafoɔ n'ankasa nte aseɛ yie nti na ɔmo nyinaa ɛhwɛ anim sɛ saa somani a ɔbɛba yɛfrɛ no Messiah no ɔmbɛpie wɔ ɔmo nkyɛn Arabiafoɔ nso ɔmbɛpie wɔ ɔmo nkyɛn Israelfoɔ nso ɔmbɛpie wɔ ɔmo nkyɛn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ na Israelfoɔ no mpo no Jacob ɛka kyerɛ wɔ sɛ Nyame bɛsoma obi aba a ɔmo kenkan wɔ Genesis ɛde maa yɛn sɛ saa somani a ɔbɛba no ɔno na wiase nyinaa ɔmo bɛfrɛ no asomdwoe yi ni na saa asomdwoe yi ni na ɔbɛba no ɔno ɔbɛba ma wiase nyinaa etie no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔka ne sɛ yi a na kyerɛ sɛ ɔde ɔsom ɔba na ɔba ama wiase nyinaa nanso mmerɛ a Yesu baayɛ no ɔsɛ Yesu na ɛyɛ somani a ɔtwa atoɔ ɛwɔ Israel asase ne so saa nso na kɔmhyɛne Muhammad Nyame hyerɛ n'asomdwoe nka no ɔno nso na ɔtwa atoɔ ɛwɔ Arabia asase so. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ
Omubaye no na asasitɔ ni nyinaa nipa ɛnhyɛ so ma ɛnyɛyɛ. Omubaye no na asasitɔ wa dɔm ɛwɔ so anasa nipa ɛwɔ so ɛyɛ Africa, Asia ɛna Europe. Saa asasitɔ miɛnsa yi ɛna nipa ɛwɔ so. Ɔkrɔnkrɔn ni Nyame Somafo na so yɛ tie deɛ Genesis kan yɛ a Jacob kan no hɔ na ɔse ɔno na wiase nyinaa na kyerɛ sɛ asasitɔ ni nyinaa ɛsɛ nipa pa to ansana saa sumani ne aba. Nti na ebi ekyire yi afei na asasitɔ ni nyinaa no nipa yɛ so ma ɛna ɔbɔ sɛ South America nipa wɔ so, North America nipa wɔ so, yɛ Australia nipa wɔ so, Iceland nipa wɔ so. Sisi adeɛ yɛ wɔ na sɛ wɔ mbere a yɛbɛka sɛ ɛyɛ wiase nyinaa ho asɛm ɛna yɛka ne ha no. Kronkron ni Nyame Somafo saa abere yi ɛna abɔso yi ni Nyankopɔn wasoma ɔno ɛde abrɛ yɛn. Na ɔsi sɛ wobɛti Nyame n'asɛm a ɔka kyerɛ yɛn ɔkyerɛkyerɛ mu ase yi a gye sɛ wokɔhwɛ no wɔ abakɔsɛm mu na afei nso wokɔsua nkɔmhyɛ no wei na ɛbɛboa ma wate nsɛm n'ase yie. Nti deɛ ɔkenkan ma yɛn ɛwɔ Genesis ne ɛkekakeka ho nyinaa ɛyɛ nkɔmhyɛ a Nyankopɔn ne ankasa ɛka too hɔ. Ɔsan ma yɛn nkɔmhyɛ no bi ɛwɔ Isaiah nwoma no mu a ɔkenkan ma yɛn kyerɛ sɛ Nyankopɔn se ne ba anasɛ nako a wahwɛ mu a wayi no ɔde no asi hɔ. Ɔse sɛ ɔka ne sɛ anɛkyɛ sɛ ɔno abɔsɔ yi ne Nyankopɔn ne dɔm no dɔɔso, ne mma no dɔɔso. Nanso sɛ wasɛ mu wayi mu no wayi saa baako no asi hɔ anɛsɛ saa baako no ɔso mbo kyɛn ne nyinaa. Ɔno ɔse saa ne ba no a wayi no asi hɔ no n'ani wɔ ne ho, ɔno ana wasɔ ne mu na ɔno na ɔde atemmu ɛbrɛ wiase nyinaa anasa amanama nyinaa. Ɔkrɔkrɔ ni Nyame Somafo asikyira ne deɛ ɔkyerɛ yɛn ase dada no sɛ ɛyɛ wiase nyinaa asɛm no wɔka. Nanso Yesu baeɛ no na asasitɔ ne nyinaa nya hyɛ ma yɛ nipa nhyɛ so ma yɛ. Kɔmhyɛni Muhammad ba Nyame hyɛ n'asomdwe ka no ɔno so na asasitɔ ne nyinaa nipa nhyɛ so ɛmma yɛ. Enti sɛ yɛka sɛ obi bɛba na ɔba ma wiase nyinaa deɛ na saa abere yi ɛna saa sumani no ɛbɛpie na yɛ ɔno Ɔkrɔnkrɔn ni Nyame Somafo na waba ɔde Nyankopɔn ne nimdeɛ Nyankopɔn ne kyerɛkyerɛ ɛde brɛ adasama. Ɔkrɔnkrɔn ni Nyame Somafo toa so na ɔkyerɛ sɛ ɔman Ghana sɛ yɛbɛsa fa yɛ tuma pa fra gye sɛ obiara gyae baabi a ɔde ne ho akɔhyɛ na Nyankopɔn ne kwan papa na ɔde abrɛ yɛn yɛbɛba abɛnante so na yɛsua Nyankopɔn ne onimdeɛ wɔ Nyankopɔn ne som a aba wɔ na ɛdi akyire yi a ɛfrɛ no asomdwie tonto so mɛno nkwa ɛna ɛbɛgye yɛn nkwa. Kronkron ni Nyame Somafo sɛ nti a ɔka ne sɛ yi ama yɛn ne sɛ yɛwɔ yɛn imamfoɔ a wɔwɔ kramosom mu a wɔkyerɛkyerɛ Nyame n'asɛm mu. Saa nso no yɛwɔ yɛn asɔfoɔ a wɔwɔ Kristosum ne mu a wɔkyerɛkyerɛ Nyame n'asɛm mu. Na so nsɛm a wɔde ma yɛn no Kronkron ni Nyame Somafo ɛnda na di sɛ Nyame ɛyɛ baako a yɛsi yɛdi n'akyi. Kristianfoɔ ɛɛhu sɛ Nyame ɛyɛ mmiɛnsa. Saa nso na nkramofoɔ ɔmo kum nso nneɛma a wɔde ma yɛn ɛkyerɛ sɛ ɔmo ma yɛn akwankyerɛ bi a ɛmmoa yɛn wɔ Nyame baako ne som ne mu. Kronkron ni Nyame Somafo saa na mo no yɛnyɛ tupɛ na yɛnka Nyame ɛyɛ baako ɛsom no ho. Enti na ɔhaw ne amanneɛ ɛɛgu yɛn so. Kronkron ni Nyame Somafo sɛ ɔman Ghana amanneɛ a yɛwɔ mu ne atete ne yare a ɛgu yɛn so ne nyinaa no ɛfiri asɔfoɔ ne maalamfoɔ mo dwumadi a ɔmode na ɔman mu nti na ɔbrɛ sɛ ɛgu yɛn so. Nti sɛ ɔbrɛ yi bɛkɔ a ɔse afe a yɛwura mu yɛ 2026 ɔbɛfrɛ imamfoɔ ne maalamfoɔ no wabɛkyerɛ ɔmo Nyankopɔn ne nimdeɛ papa no na ɔmo de adi dwuma. Na sɛ maalamfoɔ ne imamfoɔ ne asɔfo ne so ɔmo mma deɛ a na ɔde afutuo bɛma yɛn members na yɛde ɔmo akyi no sɛ yɛn gya ɔmo akyiri di ɛsan sɛ ɔmo nkyerɛkyerɛ a ɔmo de ma yɛn no ɛmfa yɛn kɔ aheman mu ɛnyɛ hwee ɛmfa ma yɛn gya ɔmo akyiri di ne yɛmmra Nyankopɔn ne som papa no mu. Kronkron ni Nyame Somafo sɛ ba ne saa dɔm ne bebree anasɛ timamufoɔ no bɛgyae saa asɔfo ne maalamfoɔ yɛ akyiri di na ɔmo aba Nyame ne som ne mu. Kronkron ni Nyame Somafo sɛ nsɛm a ɔde ma yɛn no ɛsi ne bi sɛ ɛwie yɛmmerɛ yɛmfa yɛn ho ambɛwura Nyame ne som ne mu sɛ na wɔrekyerɛ yɛn na ɛndeɛ na yɛwie yɛ bɛyɛ bɔ nsɛm biam. Ɔse afi 2026 yi de ɔmo ɔde n'ani bɛsi ɔmo so a ɔbɛsesa ɔmo yareɛ pa ɛyɛ maalamfoɔ ne asɔfofoɔ. Saa nso na amrɔbɛs a ɔmo gyinagyina kwan mu de etuo ɛtete nkurɔfoɔ no ɔbɛsa ɔmo yareɛ pa. Na Kronkron ni Nyame Somafo sɛ abayifoɔ deɛ obiso a wɔsa ɔmo yareɛ wɔsa bebree yareɛ dada nanso afi a ɛwɔ yɛ nim yi ɔbɛka ɔmo nyinaa bom na wɔsa ɔmo yareɛ yie. Ɔse sɛ yɛpa aheman mu
akwa ne yɛpɔso biara mu de akwa ahemman mu a ɛndeɛ na ɔsom na ne asomdwe tontonsom ɔsɛ ɔsom wei na ɛyɛ ɔsom a n'ani ɛyɛ krongyee te sɛ ahwehwɛ a kekewa biara ni ho enti yɛmfa yɛn ho bɛwura asomdwe tontonsom ne mu na ɛno na ɛbɛma yɛ ahemman mu akɔ wei na ɔse anɔpa yi mame bi baa ne nkyɛn a ne din ne Fati ɔbɛka kyerɛ ne sɛ bere a ɔde ne ho bɛwura asomdwe tontonsom ne mu no na saa bere no ɔyɛ kremoni nti ɔbaa na wasan kɔ ɛkɔyɛ ne nkremo no na ɔguso a ɔyɛ ne saa kɔpem da a bibi siiɛ saa deɛ ɛsiiɛ no ɛna ɛma ne gyae kremo no kura na afei ɔde ne ho abɛdɔm Nyankopɔn ne som a aba ɛyɛ ɔsom papa a ɛyɛ ɔsom a aba wɔ ne ɛdi akyire mu no afei deɛ ɔde ne ho ahyɛ ɔsom ne mu ankasa a wagyae kremo no ɔkɔkɔ Nyame sɛ sɛ deɛ ɛsiiɛ nti a wogyaeɛ no ɔno ɔnka nkyerɛ yɛn sɛ wowɔ ha a bra na wankasa bɛka kyerɛ yɛn deɛ ɛsiiɛ nti a afei wagyae kremo no kura a wode wo ho abɛdɔm asomdwe tontonso ɔse maame yɛfrɛ wo Fati wowɔ ha na waba na wabɛka nsɛm no akyerɛ yɛn bra frusro kakra frusro bra baako okay baako okay amen
Sebenarnya sekarang, mungkin sekarang tahu. Dan di rumah ada orang Nyame, orang sekolah mahal, orang jalan. Kalau cowok, berapa macam? Serupa untuk biar biasa. Kalau dah bro, kalau yang nak biar yang motor, yang apa ni jangan sampai biasa. Yang nak ni kau dah kaya. Maknanya ibarat sesuatu yang macam formal nanti cikgu biar. Tapi soalnya, memang usah. Nang saya usah. Tak saya kerja. Nak coba orang masuk di tapi jangan bingung. Jadi dia tu, yang punya orang baik, lalu yang punya wasio, orang baik, ini biasa. Saya ini dia bawa yang baik, tapi dia pasal ni nak. Tapi saya yang pasal, nak kaya wasio yang ada. Itu sudah sahaja. Lalu saya buat apa? Tapi ni apa yang apa? Ini tak apa. Bukan itu yang so kuwa usiwapae nikabia kingesi uwapae nje nase bomse bobo se tunfinya bape ali kwa wase sio ya blay imoya so no wa kia pa. Amen. Rabbi Ekesi, our mother Fatih, who came to give her experience on how she managed to quit Islam and then join the true way of life of the Most High God is this. She said when she first came, she's part of the way of life called Asungye to Tosu, but yet she continued to practice Islam and then go to pray as well. Until when one time she came here and then she planned going back and she fell sick. She could not go. Her waist was troubling her. She couldn't go. She has to go to Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo for him to lay hand on her. He said this caused her to stay back, of which all the members she came with left. And then for some days she decided to go back to her daughters who were staying in Accra. Upon visiting the house that they went to stay, the people there are also Islamic tradition people. They have been praying, and anytime they call for prayers, she's at home, she's putting on the veil, but yet she never joined them to pray. They were looking at him, why is she acting this way? He said, that is it. She has now come to understand that there is no way she has to combine the two. For that reason, she has to choose one, and she has chosen Asungye Itotosum by quitting Islam. He said, thereafter she went home, and she noticed that she's having some pots at home, of which are made from, one is from one fetish, and then one is also from a malam. He said at the time she was in the Islamic tradition practicing, she has been visiting pastors all around. Wherever she hears that a pastor has come fresh with more power, she goes there to see if things will work out, but things never work out for her. And so on the day she decided to quit, she took her pots, look at them, and then these are idols she's having. So she asked herself, whom is she going to give her thanks to? Is she going to pay the money to the malam or pay it to the pastor or the fetish who have prepared those pots for her? She didn't know what to do. She called Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo, and then he asked her to throw them away, and then she disposed all of these pots, and then that is her freedom as of today. So she then encouraged all of us that we should make it a point to choose our faith by joining the true way of life of the Most High God called Asungye Itotosum. It is only this that is going to help us. Notre maman est venue, elle a rendu son témoignage. Nous vous disons pour que vous puissiez savoir où vous allez poser les pieds ou rester pour adorer l'Éternel. Elle dit qu'elle était souffrante. Et bien avant qu'elle ne soit malade, elle était dans la religion dont on appelle l'islam. Elle est musulmane. Et partout où elle va, elle était malade, elle s'est promenée. Étant islamique, lorsqu'elle apprend qu'il y a un pasteur qui est fort, qui est dur dans le spirituel, elle se cache et elle s'en va là-bas pour aller chercher de l'aide. Elle a beaucoup tourné, souvent elle va aussi chez les, comment on appelle, marabouts, ils coupent des poulets et autres, mais ça ne va pas. Donc une fois, elle était en train de dormir, malgré qu'elle a entendu parler de son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo. Quand elle vient que papa lui impose la main, que ça va et qu'elle retourne, elle commence encore à
musulmane et la maladie revient encore plus fort. Et c'est comme ça, une nuit, elle dormait, elle est partie rendre visite à ses enfants au niveau de Accra. Lorsqu'elle est partie, là-bas, il y a les musulmans qui avaient leur mosquée à côté qui prient. Mais elle ne partait pas prier. Et donc, elle dormait une nuit et elle a vu un songe. Dans le songe, elle avait 2 canaris. Et la voix lui disait que tu as reçu ta délivrance, mais donne-nous notre merci. Dans le quoi elle s'est passée, les 2 canaris là, elle n'a qu'à aller donner merci là aux islamiques ou bien d'aller donner aux chrétiens. Comme ça, elle a appelé papa et elle a expliqué l'histoire à papa. Papa lui a dit qu'elle a compris. Et c'est comme ça, lorsque papa lui a dit de rester tranquille, elle est restée tranquille. Et elle, quand elle s'est engagée dans la religion à son Dieu, une toton son bien-aimée, aujourd'hui, elle est guérie, tout va à merveille. Alors, elle dit à tout le monde d'arrêter de vous promener de partout, car ils vont vous faire votre argent. Restez dans la religion dont l'Éternel a envoyé, que la religion a son Dieu toton son pour avoir la grâce et la faveur de l'Éternel. Maame bi wɔ Canada a mene de ne tam so na ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ ne kuro no nsa na wakyɛ wo ka ɔfrɛ wɔ a ɛyɛ de nso obɛnya ɛna ɔnya amena ba no frɛ me na mene ne kasa woyɛ no mu adwuma nansa ɔse ne kuro no agya ɔno ankasa nso wɔ problem ɔsɛ ne deɛ no kɔ nansa na ɔfrɛ me sɛ asaba me sɛ ɔfrɛ wɔ wɔnyɛ wo ɔfrɛ wɔ wɔnyɛ wo ɔfrɛ si me so a na wafrɛ de ɔbɛn ne wɔanya wo ne wakasa bi o wa wi o se dai na sa so ye karuni just when they guys now so say so sense so I think we dey mu nya so be ya so yi o so aka se gram so ye kura so a so no ha be ni sha so be kan e ba ye to ya so na enya bone and then they ma mi be kan ya o na si so kan wa da wo e sa police so e go aba fu tinta wi asi na o be tuma kan si so bi ase so bi a jiwa bi sɛ Nyame yɛ baako ma jiwa bi a ɔyɛ kamunya onya asɔre yɛ sɛ bɛyɛ na ho tɔn bɛsi bi kura ana ɔmo tɛ ɔmo asi. Dan pɛpɛɛpɛ gyida yɛrɛ dam maame no wɔn nso kasa na meka n'ase dɛm bi nkramu yi wiase gyida Arabia na ɔno ɔyɛ Arab kremo yi biara kremo a wɔde kɔ ahemmerɛ mu no aka maka Arabia nko ne yɛ kremo yi the whole Africa if Egypt no ba ase nyinara kremo yi bɛyɛ hɔ da amara boy yɛ he wɔyɛ ne Egypt so da mara nti kremo wɔ he nti kremo na America no yɛ ma ɔno ɔwɔ mu no bi yɛdaase Ɔkrɔnkrɔnyi di nkyerɛkyerɛ ne nyinaa baabi yɛ nanso osuani a osuani panyin Safo de nsɛm bisa bi tu n'anim sɛ ɔne maame bi wɔ aburokyiman mu na ne kunu ɛyare wɔ Ghana ha ɔde nsɛm no ma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yɛ ne kunu adwuma anaasɛ ɔsa ne yare nanso ɔmo na asa ba ɔse ne kunu ɛboro nsa anaasɛ ɔnom nsa ɔmo na ade na asa pagya ne mu na ɔkyerɛ sɛ ɔhwɛ de kɔ na obisa ne saa den na nyama kɔ ne saa ɛnom na maame de kyerɛ ne sɛ ɔno ɔyɛ kremoni enti ɔde nsɛm no ma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ampo na ɔno ogusu ɛyɛ ne nkramo ogusu ɛbɔ mpaeɛ ɛna Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame osuani Safo ebisa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛnɛ a yɛ maame faati bɛka ɔno nso ne deɛ a ɔkyerɛ yɛn sɛ bra ɔbaa ha no na ogusu ɛkɔ kramo no ne kɔpi bra ohun sɛ ɛso ɔgyae na ɛnɛ wagyae a ne ho atɔ ne saa maame yi nso ɔbɛtumi ayɛ ne nkramo na na ɛsan sɛ wate wɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo akyerɛkyerɛ mu sɛ kramo Nyame ne som papa ɔde asane asase ne so ɔde ama akɔmhyɛne Muhammad Nyame hyɛ no asomdwe ka no na ɔde baeɛ nti ɔbɛtumi ɛkɔ so ayɛ ne nkramo som na ana Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ndeɛ maame no ne nsɛm a ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo de maayɛ no maame no ante aseɛ papa ɔse saa berɛ yi kremosom papa no ebi ne wiase baabiara gye sɛ Arabia nkoa na ɛwɔ na obisa sɛ maame a ɔka nsa bi ɔyɛ Arabia ni anaa
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo bisaeɛ ɔse sɛ nya arabia ni dia ne sɛm a ɔde ma yɛ so nya arabia ni ankramo a woyɛ no ɛnyɛ kramo papa ne bi na woyɛ ɔse yɛba bibiman mu ha ɛfiri soro hɔ no ma bɛpem ase ha ɔmo a moyɛ kramo ne nyinaa no ɔmo dia ɔmo yɛ nyinaa ɛnyɛ papa ɛsan sɛ dia malafoɔ yɛ a ɔmo kyikyiri nneɛma de ma nkɔfoɔ no saa na bibifoɔ asase so akramofoɔ ne nyinaa ɔmo de ɔmo ho agyi nti kramo a yɛyɛ ne ha ne deɛ ɛnyɛ papa nti maame no ɔnhyɛ ne so saa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ne yɛma wo te asɛ no afahyɛ berɛ no mu ɛne yɛwɔ afahyɛ no ɛna woba deɛ ɛtete abrabɔ mu biara no wobɛgyae gu ha na wafa ho sɔn na wode ahoɔden foforɔ akɔ fie akɔbɔ bra adɛn na wode ahoɔden foforɔ bɛkɔ fie ɛsiane sɛ abɔsɔhe ne Nyankopɔn ɛna waba ne nan ase no noa nso ɛna ɔbɛgye wo gyɔgye wie a na wode wo ho ne ahoɔden foforɔ ɛde akɔ fie Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a wamfa biribiara ɛnsoma yɛn wamfa biribiara ɛhinta yɛn nokura ɛbɛboa yɛn ma yɛn ankasa yɛde yɛano aka nsɛm na ma na yɛ hɔ no ɛno ana ɔde ama yɛn sɛ nkɛyɛ yɛanomfoɔ yi bi a wokɔ ne nkyɛn a kwan a wobɛfa so de anya fa ahodeɛ no ɛwɔ ɔno nkoa ne bɔtɔm ɛno na ɔbɛte ho de ama wo na wakɔtɔ nkyene na wakɔtɔ nsuo na wakɔtɔ wei ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛhyehyɛ ɔmo bɔtɔm a ɔmo de ma yɛn nanso Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɛsiane sɛ Nyame na asoma ne nti wadan ne nyinaa de ama yɛn na yɛnkasa yɛ de yɛn no aka nti wopɛ sɛ onya ahotɔ ɛwɔ na ebi akyire bi a tumirikae na fa ho bɛwura asomdwe tontonsom ne mu na fa ho bɛbɔ afahyɛ no nso na ho ɛtɔ na nya ho fa ahodie ɛda mo ase. Il y avait des enseignants qui ont posé la question à notre papa. Il dit il y a une dame qu'il connaît et cette dame elle est en Europe, personne de la diaspora. Et la dame elle a appelé pour lui dire que son mari est un ivrogne. Quand on dit quelqu'un est ivrogne dans notre langue jawa, on dit la personne est soula. Et cette personne consomme. Donc, en écoutant son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, elle a eu assez à échanger avec son éminence. Son mari a stoppé l'alcool, mais quelques temps après, il a repris. Et compte tenu de ce que notre maman a dit ici en témoignage, notre maman a dit qu'elle est musulmane et elle musulmane après avoir écouté papa. Et elle demande pourquoi est-ce que la maladie de son mari revient. Parce que papa a dit dans ses dires que aujourd'hui, lorsqu'on parle de la religion qui vient de l'Éternel, l'islam est dedans, alors elle musulmane et elle suit papa. Alors son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit non, elle a écouté mais elle n'a pas bien entendu. Car lui, il a dit présentement, l'islam dont l'Éternel approuve, c'est ceux de l'Arabie Saoudite. Il parle des Arabes. Car quand tu regardes au niveau de l'Afrique, commençant par Égypte jusqu'à partout, tous ceux qui sont en islam, c'est des personnes encore qui utilisent des fétiches et qui utilisent des médicaments car ils vont chez les marabouts pour attacher certaines choses. Alors, l'Éternel n'approuve pas cela. Donc, l'Éternel n'approuve pas l'islam au niveau de l'Afrique. Donc, il pose la question à la maman, est-ce qu'elle est arabe? Si elle n'est pas arabe, alors il est temps qu'elle arrête de musulmer et qu'elle suit ou qu'elle se mette dans la religion à son Dieu total pour pouvoir avoir sa liberté définitivement. Je vous remercie. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je te dis que nous sommes dans le temps de la conférence. Aujourd'hui est le 30 décembre. Alors je t'invite, il n'est pas encore tard, quelle que soit ta souffrance, quels que soient tes problèmes, ta maladie, ta protestation, fatigué, mon cher, ne va nulle part. Tout le regard au niveau de l'écoutille de tombe. Et tu vas venir voir celui-là qui est le messager de l'Éternel qui est venu nous sauver et nous racheter. Son nom est Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, donc les gens l'appellent Mazaïa le Messie. Viens et tu vas voir, tu vas contempler de tes yeux, mon frère. Si tu quittes au niveau de ta croisée, tu empruntes un taxi ou bien tu empruntes un véhicule allant à Accra, arrivé à Esotia, tu descends. Tu prends un taxi, tu dis que tu t'en vas à Arabi. Si tu quittes aussi à Accra, c'est la même procédure. Tu prends ticket sur que pose, arrivé à Esotia, tu descends. Tu prends un taxi allant à Arabi. Si tu es à l'intérieur de Ghana, que tu sois en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Mali, tu mets le plus 233 et tu continues avec le 2, tu continues 77 12 63 08. Tu appelles
Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, celui-là même est le messager du temps, va se recevoir et tu serais libéré de tout fardeau et de tout problème spirituel. Merci à vous. Aye. Prof. Ìbàjẹ́ ọmọ mi seconds wa. Wọ́n fà sí lẹ́sìn bí ìyá rẹ̀ pápá. Ọ̀yà òfurufú àti bàbá mi sá ẹ̀ seconds. Ǹjẹ́ àwọn fà sí sẹ́, yẹ́ nípa yìí, wọ́n mi àti àṣẹ́sẹ̀ ìdílé sí ìyàmí ẹ̀ bá kọ́ ní ẹ̀jú mi lábọ́ Yẹ̀sù à, ìbẹ́yà ẹ̀ wáyé. Ẹ̀nà bí inú onímọ̀sẹ́ ọ̀sẹ̀ kò ní sáwọn fúri sóbà, ọ̀tún àbọ̀fọ́ ní bíbá. Àṣà àbọ̀fọ́ ìṣe bí yẹn nù hún náà wọ́n bá wọ̀ kyerẹ́ sẹ́ wọ̀ Yẹ̀sù à, rẹ́dí ọ̀bẹ́jọ́ ọ̀gbọ̀n pàánà. Ẹ̀sẹ̀ mi sẹ́. Well, you know that about 177, no, that benda. Don't tell me about that. How did you probably not to say, "Oh, I said so, but we want so." What boy you pass the way around you from mobile? Papa, no boy in Parade or you. Papa, and my body for the way you go for us. Yeah.